Kaunti cia Elgeyo Marakwet na Baringo iria cikoretwo cirĩ ndurumeni-inĩ cia honge cia ũgitĩri nĩ ũrĩa ũhagũkĩte nĩ ũndũ wa tharĩkĩra cia aicia mahiũ methaĩte na mĩcinga na kũmwe gũkagathĩkwo kabiũ nĩcio cinyitĩte ũgeni mũgithi wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ĩrĩa ĩrutĩte kĩĩranĩro kĩa gũthugunda kĩhonia kĩa gũtũũra gĩa thĩna ũyũ wona yahotana. Kwa hivyo hii maneno mpaka tuketi chini, Wapokot hapa, Waturkana hapa, Wamarakwet hapa, na hata wale Watugen, tupate suluhisho ya kudumu kabisa, na hakika inaweza kupatikana. Hatuna shida na Marakwet mali tumetoka leo hapo, hawa ni wenzetu. Hatuna shida na Turkana, wale wako pale Kainuk ni wenzetu. Kuna shida ilinenwa na mtu moja na ni aibu yeye kutangatanga Kenya hii. Alisimama na ulimi na kutangaza ati shoot to kill. Agĩtongoria mũgithi wa kũmatha kura kaunti-inĩ ici, Raila Odinga no eranĩire atĩ gĩthomo kĩrĩa kĩritũhagĩra aikari aingĩ mĩena ĩno gĩgakorwo gĩtarĩ na marĩhi kuma natharĩ nginyagia harĩa mũrutwo akenda kũgĩtirihĩra igũrũ rĩa tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere. Sasa nimesema hii barabara ambayo inatoka pale Biretuo ambayo inaingia Aror alafu ifike hapo Chezongo chingie hapa mpaka Tot mpaka Marish Pass, tutamaliza, tutapiga lami ifike kabisa. Kwa kukumbusha yale ambayo niliona wakati ile nilikuwa nakuja hapa. Alafu kuna hii nyingine ambayo inatoka kule Marigat napitia Loruk naingia hapa Tot, alafu inashikana hapa ndiye Marish Pass iende mpaka Lodwar mpaka Juba. Asante sana mtarajiwa 5th president wa Kenya. Kwa niaba ya wamama wenzangu, sisi hatuchoki kukushukuru kwa kumpatia kiti cha pili mama mwenzetu. Martha Karua atatuinua pamoja na wewe. Hatuoni tena kama sisi ni second class citizens. Kaunti ici cikoragwo na kũndũ kũmwe kũrĩa ũrĩmi ũkoragwo wĩkĩrĩirwo na mbatu ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance ĩranĩire atĩ ĩna mĩtaratara mĩrũmu ya kwagĩrithia ũrĩmi na gũtigĩrĩra atĩ mũthia-inĩ arĩmi nĩ mainũkia baita ĩna kĩene. Hii uchaguzi tutafanya sasa ni kama ile ya mapinduzi, mabadiliko. Ni kama ile ya 202 na 1963. Ile ya 63 ilileta uhuru, ikamaliza ukoloni. Ya 202 ilileta katiba mpya, ikaleta ugatuzi. Sio? Sahihi ambayo tunaenda kufanya sasa ni ya uchumi, ya kubadilisha hali ya uchumi yetu kama wa Kenya. Your Excellency, hapa ni nyumbani, this is my neighbors. Huyu Tolgos ni rafiki yangu. Wewe umekuwa president. Tarehe 9 jioni wewe unatangazwa kuwa president. Ikichelewa tarehe 10 asubuhi saa 2. Kwisha. Mimi nawaambia ukweli. Na ukweli ni kwamba tarehe 9 na muzoee sauti ya rais. Muzoee sura ya rais. Tuko pamoja. Na wasihi kwa heshima. Raila Amolo Odinga atakuwa State House tarehe 9. Wangapi wana confirm? Sisi tumekuwa na yeye kule huko Tot, tumekuwa Kolowa na tumekubaliana. Tarehe 9 tunapiga kura. Tarehe 10 wazee wote wa Turkana, Pokot, Marakwet na wale wote wako na hii shida kidogo kidogo wakutane State House. Si sawa? Mnakubali wazee waende State House na wakirudi walete report mzuri. Muthenya wa rũciũ Odinga akaroria kambĩini ici mĩena ya Trans Nzoia na Bungoma no agatiriha mĩhang'o ya kiumia gĩkĩ ya kũmatha kura kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa erĩgĩrĩirwo kũnyita ũgeni gavana Mwangi wa Iria ngwatanĩro-inĩ ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Wapi makofi ya baba na mama? Wapi makofi ya baba na mama?